ljudi, danas ćemo da snimamo pitanja i odgovore. Krećemo prvo pitanje. Prvo pitanje postavlja Vlado Julović. Koje ćeš igrice sve snimati? Snimat sve što sam i do sad snimao i još neki. Na internetu. Natalija Ćosović, da li ćeš snimati Wolf? Možda nekad za jedno 2 ili 3 mjeseca. Ko ti je dao ideju za snimanje? Niko, gledao sam naše strane youtuber i htio sam ja da napravim sebi kanal, napravio sam i počeo snimati, tako. Mihajlo Gerdo, koliko imaš godina? 10. Nikola Kukić, šta ćeš najčešće snimati? Najčešće ću snimati Kanter i Head Soccer. Đorđe Brajić pita koje su 3 najbolje igrice? 3 najbolje igrice su mi Minecraft, ali njega ne mogu da snimam, ljudi mene nema dobre drivere na kompjuter. Pa Counter Strike 1.6 i Need for Speed. I ljudi, samo još nešto da vam kažem. Izvinite što mi nije bilo klipova ovih dana. Bio sam bolestan i nisam mogu snimati, ali sad će ići skoro svaki dan. Ćao ljudi, vidimo se vrlo uskoro. To je to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!